استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر میهجا دنباش از علی عمر مازی گرک نوجن و چیان جوارا پیشکش بکم دست بگیده فرمو گرنگترین سنوچا. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایرو دست به پیشوازی میوانن کو پیروزباهی سربسبردانا سرکرده عبدالرحمن آپوژ زندان پیدید کن لباجار قامشلو کر. حسن رمزی اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه گوگرتنا سرکرده عبدالرحمن آپوژ علی پیدی و دجایتی آنگو انتقام سیاسی بو او بهوینه کنها در فتک نوه با گو کارتن خباتا که بهوره بکن و مافی کردان لکردستان سوریه بدست بینن. هەلبەستوانە کورد یا جوان پرتوکا خۆیانوویە بناوێ باراند ئاهەنگەکێدا ئێمزەکە ڕژ ئالیە دەستگا خانێ و یەکیتیان ویسکارن کورد شاخێ دهۆکێ هات برێڤە برن. باش. پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دۆخداخویانیەک دەربارەی پێشوازیە پیرۆزباهیان یەن سەربەسبەردانە ئەندامی کومیتەیە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ بەلاف کرد. سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا داخویانیەکە فەرمیدا سەربەسبەردانە ئەندامی کومیتەیە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ ژێگرتی گەهێن پێدێ بێدڵخۆشی بەلاف کرد ژێ جەماوەر و ملەت و تەفگەرە کوردی و کادرۆیەن وێرە یەن جڤاکیرە گوت و ئەوەی پێشوازیە لەوان کەسانیان کو وێ پیرۆزباهیە لەسەر بەسبەردانە ئاپۆ بکەن لە باژارێ قامشلۆ ji demjimêr dihê sibehê ta heştê êvarî li Rojavayê yarîgeha Qamişlo ji bo dema du rojan ku ji îro dest pê kiriye dê dest pê bike. لی باجار قامشلو مراسمین پیروزباهی سربسبردان عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا زندان پیدیج علی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و لی باجار قامشلو وقت یکم روز ایرو دست پیکریه د مراسمان ده و لیدوانه که تایبت ده حسن رمزی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه گرتنا سرکرده عبدالرحمن آپوژ علی پیدی و دجاتی انگو انتقام که سیاسی بو او بهوینه کنها در فتک نوه بک و کاربن خباته که به هفره بکن و مافی کردان لکردستان سوریه بدست بینن. ملي إيرو رجاء يكمينا تو إيرو بالما عبد الرحمن عبدو أنتامي كوميتانا بندية بارتي ديمقراطي كردستان سوريا سربست هاتا بردان براستي أموي صالة كونيبيا زندانية بيادين أبو مخابن انتقامك سياسي بو كسي سياسي نجهوا زندانا جهوا ناف ملتيوا غوربانا سياسي جبو كاركي بكشبو ملتيوا جبربيه كيجي ایران پیشوازیا چه کسی که تین میوان تین سردان حوالی ما ایجا دخمنا خو پیشوازیا وادکن و روزکی گرگی پیکیف خوشن هیوید کنه ببی روزک در فتک شوروری فکریم کو کاربن به هفدورا کارو خباته بکنج بو ملت کرد سوریا دادکو مافی خاطک بیری عبدالرحمن عبدو یک شوا کسی خبات کرد دعفرین دهاتی ناس کردن سمبول عفرینیه و ان شاء الله يقولوا بمينه ومن سر ربازها جارك دي ام كيف خوش بهاتنا ام بهاتنا ملتي خوش كوتين بشوازياوي تكون صافي اللي كيف خوش بهاتنا واجي سباشوت هروها درباره سربسبردان سرکرده کرد عبدالرحمن آپو سیاستمدارکی کرد دناف کسین باشدار دا جه قامشلو دبیجه کو سربسبردان سرکرده عبدالرحمن آپوژ علی پیده و جه کف خوشیل با ملت کرد او بهوینه کو زندان سپی ببین و پیده همی گرتین کرد به تایبت سرکرده و علی گرین انا کسی سربسبرده و دریه زندان کرنا کردان بگرو دریه یک ریزیا مالا کردی وکه ام دبینین بردانا ما مستاج زندانی پیدید به دما هذا براستی جهه شعناتی و کیف خوشی گلکی جبلت ما وام بهیوی نجی دری زندانا و نگرتن و زندان سپی بین نخاسمش گرتی انجمنان اجتماعی کردی و درگه و بیجیج یک ریزیا کردی را نخاسم دوی دما هذا و ملتی کرد تبعیت ارمانج کرن جبوی در فضل دی ملتی در باز نبی جیتی خواستن و یک ریزی هبی و چی کسی کردایتی بکی گرک یک ریزی بکی و دافازاوی بردوان بیش بو یک ریزی هەلبەستوانە کورد دیا جوان پرتوکا خۆیان و یا بناوێ باران د ئاهەنگەکێدا ئیمزە کرد کو ئەو ئاهەنگ ji ئالیە دەستگا خانێ و یەکیتیان ویسکارên کورد شاخێ دهۆکێ هاتە برێڤەبرن.
دەستگەهەیە خانی یە ڕەوشەنبیریە پارتی دموکراتی کوردستانی و یەکیتیان نویسکارên Kurd بەشێ دهۆکێ ئاهەنگێک ji bo emzekirina pirtûkan û ya helbestvana Kurd da Rojavayê Kurdistanê diya ciwan li dar xist. Pirtûka baran ku dawîtirîn berhemên helbestî yê diya ciwan e ji heman destgehê hatiye çapkirin. û di heman ahengê de helbestvan û xebatkara Kurd diya ciwan hat xelakkirin û helbestvan diya ciwan kêfxweşiya xwe derbarî wê yekê diyar kir û spasiya aliyên pêwendî dar kir. Îşev şevek hate li darxistin ji bo derketina pirtûka min ya baran bi navê baran min divê keysê de ku ez spasiya dezgehê xanî bikim yê çap û rewşenbîriyê her wiha spasiya yekîtiya nivîskarê Kurd dikim stayê dihûkê ku her duka bi hev re bi alîkariya hev ev şevahal û ciwan kar xistin spasiya wat dikim ji bo ku ez xelat kirin tevî ev pirtûka dozde heye ku ez irtêxim min gelek xelat standine lê ev xelata heweke tacekî bû li ser serê riya mesîra me ya rewşenbîrî û ramyarî rojeka gelek xweş bû spasiya hemî kesê ku hatîn û beşdarî kirîn û guhdarî kirîn ku hemiya qîmeteka gelek mezin da vê şevê û spasiya ragihandina Kurdistanê dikim ku piranî televîzyon û ragihandinê Kurdistanê bêdirê amade bûn. Ew xelat ji aliyê Birêz Hacî Cafer hat pêşkêşkirin ji bo diya ciwan ku navbûrî divê derbarê de got ku ew ji sala 2000 ve diya ciwan ji nêzik ve nas dike û diya ciwan ne tenê helbestvan e lê her wiha xebatkareke Kurd e. Li meha nekîne ku di rûyê hev de helbestvan û nivîsevan rewşenbîra Kurd diya ciwan sala 2000 yasim dema Malavel taxê Kurda Dimeşqê. Miseredanê bu Malavê têr del Amerê li Elê Xwedê jê razî bî helbestvanê têr navbedên diya wî jî şîncî were peywendiyet min der diya ciwan berdewam e. Diya ciwan ne tenê helbestê nivîsît belku folklorî komtetin pexşanê nivîsîtin. Ji aliyê xwe ve serokê yekîtiya nivîskarên Kurd li Duhokê Hesen Silêvanî destxweşî li karûxebata diya ciwan kir û got ku diya ciwan yek ji nivîskar û helbestvanên Kurd yên navdar e. Êkiş nivîser û helbestvanên Kurdên navdar in em lêketiya nivîserên Kurd bi şenazî berê xwe dîn xizmet û xebat û berhemê wê lewa îro me wekî ketiya nivîserên Kurd û dezgehê xanî bi hevra rêwresmên xelatkirina diya ciwan amadekirin û niha jî pirê ve diçin û dezgehê xanî bi spasî ve dîwana wê ya dawî bi navê baran çap kiriye îroke û tê melavkirin. Diya ciwan wek jineka Kurd ya şiyay tiriya warê peyv û edebiyata Kurdî de gelek navdar bibit û bizaveka baş heye. Nivîskar Lawkê Hacî ku beşdarî duê ahengê de kir got ku ew aheng bi hemahengî di navbera wan her dezgehan de hatiye kirin weku rêzgirtin ji bo helbestvana Kurd diya ciwan. Wekû hevpêşkareke di navbera dezgehê xaneyê rewşenbîrî de û yekîtiya nivîskarên Kurtayê Duhokê birastî tiştekî berçav bû hêjayî bû ew e jî got rêzgirtin û xelatkirina rewşenbîr û hozanvana me yê Kurd ya Kurdê Rojava diya ciwan ku ew ê jî ji temenê xwe xizmeteke pir mezin dibiya vê edebiyata Kurdî de wêjeya Kurdî û çanda Kurdî de pêşkêş kiriye insaneke hejîye vê xelatê ye. Diya ciwan ji aliyê xwe ve pirtûk ji bo beşdaran imze kir ku beşdariyeke mezin duê ahengê de hebû ji rewşenbîr û siyasetmedar û kesên giringî dar. Temaşayê Li ser daxwaza jmareyek rêxistinên mafê mirovan ku li dijî jmareyek berpirsên rejima Esed pêşkêşî dadwariya Nemsa kirbûn, ji aliyê xwe ve dadwariya Nemsa dest bi encamdana vekulînan li dijî 24 berpirsyarên rejima Esed ku bi encamdana tawanên cengî tometbarin kiriye.
لسر داخوازا هجمارك رخصتنين مافي مروفان كل دجي هجمارك برپرسين رژیم اسد پیشکشی دادوریا نمسا کربون دادوریا نمسا دست به انجام دانا لیکولینان کریه. د داخویانیه که ده ریخستنین ناونده اوروپی با مافی مروفان و مافی دستوری و ناونده نافدولتیج با جبجی کرنا مافی مروفان و ناونده سوریه یا وکولین یاسایی و ناونده سوریه جبو راگهاندن و آزادیا نرینه راگهانده که دادوریا نمسا دست به انجام دانا وکولینان لدجی 24 برپرسین رژیم اسد کوب انجام دانا تاوان جنگی تومتبار کریه. د داخویانیه وان ریخستنین نافدولتی ده هاتیه که 24 برپرسیارین رژیم اسد تاوان جنگی انجام دانه. هروها به هزاران سیویل کجالی رژیم اسد و هاتبون گرتن دبن اشکنجه ده و بشویه کی هوانه کشتنه. رخصتنین نافهاتی داخواز جو حکومتان مساکرنه که همان پینگاوین المانیا و فرنسا دماکو بریارا دست سرکرنا بر پرسیارین رژیم اسد درکر بگربر. دادوریا فرنسا ده دسپیکا وی مهیده یا دشنامه یک نافدولتی لدجی 3 مزنه بر پرسیارین رژیم اسد درکر. کو علي مملوك سروك أوفيس أولهية نتوية سوريا وجميل حسن ريفابري أولهية أسمانية سوريا وعبد السلام محمود سروك بشه لكولينان دولهية أسمانية رژیم سوريا دبون دوه يادشنامه ده فرنسا تومتين انجام دانا توانين جنگي آراستي وان برپرسيارين رژیم اسد کرن هروها تومتا بنچاف کرن و کشتنا سیویلان بن اشکنجه ده آراستي وان کرن و جعالي خواه ألمانيا دمها ايارا بوري ده يادشنامه كناف دولتي لدجي برپرسيارين رژیم اسد درکر وناوی جمیل حسن ریوبری اولهیه اسمانیه سوریه دیادشنامه آلمانیا ده هبو. شوپینرین مهجا بریکو ام بتنا خو بداوی بینن دوباره می سنوچان بنا بیراوه. لباجار قامش لو مراسم پیروزبهی سرباز بردانا عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جزندان پیدیج عالی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و لباجار قامش لو وکی کم روز دست پیکر. حسن رمزی اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه گوگرتنا سرکرده عبدالرحمن آپوش عالی پیدی و دجاتی آنگو انتقام که سیاسی بو او بهوینه کنها در فترک نوو بکو کاربن خباته که به هفره بکن و مافی کردان لکردستان سوریه به دست ببینن. البسوانا کردیا جوان پرتوکا خیانویا بناوی باران دا آهنگا که دا امزه کرد جاریه دزگاه خانه و یکیتیا نویسکارن کرد شاخه دهو که و هات بره ببرن. ارشاد مستوى